Tih dňoch местна заjednica Kocur rozpatrela materiálny stan svojich žiteľov i rišela pomohnúť na dajaký spôsob tým, kotrým pomoc najpotrebnejša. Poneže Nataša Gajdoš viari dostala automobil, rišene, že by jej i jej familiji u dvore bula spravena garaža. Местна zajednica pomogla, zašto dotyka na nabavki tej opremi za garažu materijalu. Java za zvrba su nam dala popust na tog materijal, a majstor aj sam sponzorisal všetko proba za darmo celú garažu za Natašu. Evari местна zajednica tu bude zažda pomohni teľo, keľo treba i teľo, keľo možnosti i dalje, keď za to tatim bude potrebe. Ta potrimovka nam veljo znači, bo stvarno Natašovo ličenje bar zdrahe i veljo treba hodziti še po doktoroh. Teraz pred 2 tižnjami je operisana ruka, tu hore ugradzeni je iznova 2 igli, že bi ruka bila u funkciji. Teraz za 2 tižnji rušame znova na fizikalnu terapiju. Za tu garažu местна zajednica uložila od 40 do 50 тисячі динарів, а задармо й управил майстор Арваї. Члени местnej zajednici už našlidujući skacki budu rozpatrać vimohi tim kotrým pomoc potrebna. Nataši Gajdoš i dalje mož pomohnúť materiálno u prostorioh местnej zajednici.